Takder tayo amin para kantaan iti kanta ti panagdaydayaw. Agragsak ka intan lubong. Sa
Ingana ni Maria, to'y puso kidaydayaw na iti Apo, ket agragsak to'y karwak, gapu iti Diyos ang mga manggisalakan, kanyak. Nalagipnak siyak namuno nga, adipen na, ket manipod ita, awagan dakto nasagat, nagasat kadagiti amin at tattao. Gapu kadagiti na idaklan abanbanag nga inaramid kanyak iti manakabalin a Diyos. Agkararag tayo amin Agyaman kami Apo iti aldaw nga inted mo kada kami, ket iti biag ken pigsa nga mausar mi nga panagdayaw ken ka. Agyaman kami kadagiti kakabsat mi nga kaduamid to'y balay mo, ken dagiti iti balbalay da, ken sa dinno ti ayanda nga makipangirto kada kami. Pag may maisaan da kami, iti panagayat mo kada kami ken pamati mi ken kao Apo. Ikararag mi matlang Apo dagiti kakabsat mi nga ada iti panawan iti life trials, ken dagiti agsaksakit, ket sika ti kumadwa kanyada, ibaon mo ti Santo Espiritum nga magpapigsa, ken mangted iti panunot nga tupalin iti sang-ayon ken ka. Apo mi, panakawan da kami, pakawanan da kami iti shortcomings mi nga anak mo, nga ket i-guide mi nga tapno sa pulin mi iti pusom, tapno agbyag kami nga sika iti makita, saan nga dagiti nasaya at nga aramid mi. Sika o Apo iti makita mi through the messenger iti saom tatangaal daw ket mausar mi nga inspirasyon iti biag mi nga inaldaw-aldaw. Daytoy iti kararag mi, itinaga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Ambok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Ambok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagyagat ka na salwan, dinadakes pagpanawan. Ambok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Noong nakaraang linggo, sinindihan natin ang kandila ng kagalakan. Sisindihan natin muli ito kasama ng mga kandila na pag-asa at kapayapaan. Habang inaasam natin na si Kristo darating upang magdulot ng mananatiling kapayapaan at kagalakan. Ikaapat na kandila ng pagdatal ay kandila ng pag-ibig. Ang liwanag nito ay nagpapagunita sa atin ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pinamalas ni Jesus kung gaano kadalisay ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang pag-ibig ng Diyos na nasa anyong tao. Sinasabi sa Biblia na, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala,
puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Sisindihan natin ang kandilang ito upang sariwain sa atin ang ganap na pag-ibig ng Diyos na nasumpungan kay Jesus. A ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. Silent wind sails the seven seas. Winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, toss and torn. This comes to pass when a child is born. Rosy hue settles all around. You've got to feel your own solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. It's all a dream and illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born.
nakaibasa iti nasantuan nga surat, iti daan na tulag, makita iti 2 Samuel 7, verse 1 to 11. Ket dayto iti kunana. Natalgeden iti panagituray ni Ari David iti panagarian. Babaen iti tulong ni Yahweh, saanen asin siningsig nga, dagiti amin nakabusuma. Kalpasan, kinunana ti Ari ken ni Natan, a propeta, kitaem, agnaedda, iti balay, ana aramid, ti sendro nga, ngem, tol dalaeng iti pagtaengan, iti lakasat, ti tulag, iti Diyos. Aramidem nga rod, iti panggap mo nga aramidem, gapu taadda kengka ti Apo, isungbat ni Natan, ngem iti dayta arabii, kinuna ni Yahweh, ken ni Natan, ingka ibaga daytoy ken ni David, nga adipen ko, saan nga sikati mangbangon, iti templo a panagnaedda. Manipod, inispal ko dagiti Israelita jay Ehipto, aging gaita pulos adyak nagnaed iti templo. Nagdaldala sa tak nga agnaed iti tolda, iti amin a panagdalay sakto a kaduak dagiti Israelita. Jak nagsalsalusod iti siya sinuman kadagiti pangulo na, dinutok kak no apay adyak imbangonan iti templo a naaramid iti Cedro. Ngarod, ibagam ken ni David nga adipin ko akastoy ti kunaken kuana. Siyak ni Yahweh a manakabalin amin, inalakat iti pagpastoran iti karnero iti tinuding nga ka, amang ituray ka dagiti Israelita. Kinuykuyog ka iti sa dinuman a napanam ket pinarme ko dagiti amin a kabusor mo. Iti idadarop mo, pagkabalin ka analatak as kadagiti katanoakan a panagaturturay dito'y lubong. Nagpilak iti lugar nga agpaay kadagiti Israelita, ket pinagnaed ko ida sadyay nga awanin, iti mangidadanes kadakwada. Saan to asingsingain, iday dagiti naranggas at tao, akas di ununa. Ingkarir salakniban ka, kadagiti amin a kabusor mo, ken ingka iti kapupotan. Takder tayo amin mga po. Ibasa kada kayo iti paset ni nasantuan na surat, kas insurat ni San Lucas, kapitulo maysa, versikulo 20 ken 6, aging gana iti 30 ken 8, ket kastoy iti maibasa. Maipakamo iti panakayanak ni Jesus. Iti maikanam a bulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel, amapan iti maysa nga ili ti Galilea, amanagan Nazaret. Naibaon ni Gabriel ti maysa birhen, ana itulag a may asawa iti lalaki nga agnagan Jose, ang nagtaod ti kapututan ni Ari David. Maria tinagan ti balasang, nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, kapya kuma ti addaken ka, agragsak ka, tagtaom ti apo ken ka, ket naindaklan ti bendisyonan na. Napalalo iti panakariribok ni Maria insao ti anghel, anya nga tati kay papananday toy, kinunana iti bagina. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka iti Dios. Agsikog kanto, ipasngay munto ti may sa lalaki, ket panaganam to ti Jesus. Naindaklan to,
Naindaklan to, mawagan to ti anak ti kangatuan. Pagbalinan to ti apo nga ari, akas ka ni David akapunan na. Ito riyan nanto ti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga iti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano maaramid daytoy dinto a maysa a kabirhen, umayto ken kat Espiritu Santo insungbat ti anghel. Sa linungan na kanto iti panakabalin ti Dios daytoy gapuna tan nasantuan ti ubing ket mauwagan to iti anak iti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada lupus masikog no pay baket unayen. Innem abulanen ti sikog na taawan ti saan nakabalan ti Dios nga aramiden. Agtoyak nga dipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanya kas insaom ket pimanaw ti anghel. Ni Apo Diyos nagbendisyon iti panakaibasa, iti paset ti nasantuan na surat. Amen. Isa sa anaragsa sa uama nagyawag tisa sa anaragsa sa uama magyawag.
Sat ket madaydayaw itinagan ni Apo Hesus Kristo. Ket iti dayto nga bigat ket dayto iti may kopat nga Domingo iti selebrasyon iti Advento. Ket maragsakan tayo iti kaadda, iti speaker tayo. Ket speaker tayo ket isu ket agdama nga judge ijay branch 18 ti RTC ijay Tagaytay City. Ket itimuten ng asawa ni Ate Chit Larida, ket isu iti cashier of the office of the treasurer iti Philippine Central Conference. Ken iti bukbuktong anak da ni Attorney Elka Larida, ket may nga staff ijay Public Attorney's Office. Ket dayto nga bigat kablawan tayo iti speaker tayo iti Ilocano Service Judge Edwin Larida Jr. Thank you, Pastor. Para ka mamuyok kanya. Ganito po. Judge, kahit tanggalin. Okay. Naimbaga bigat tayo amin, kakabsat ken gimong, kadagiti gimong adatoy simbaan, ken kadagiti gimong tayo nga adajay balbalayda ket watching this online worship service. Merry Christmas in advance. Merry Christmas po. Ilang manungal daw langin ket Pasko manen. Ket tatanga Domingo ket the fourth Sunday of Advent, upat nga kandila ti nasindyanen. Kumusta man ti preparasyon tayo for this Christmas? Fourth Sunday of Advent, upat nga kandila ti nakuha tayo na we have lighted the four candles, symbols for different messages. Dadagay nagibaga nga four candles before the big white Christ candle symbolize faith, hope, love, and joy. Kaya't kanya tayo, makita tayo talong purple candles, ken may isang pink candle. The three purple candles symbolize repentance. Apo. And the pink candle symbolize joy. Sa bali mga simbaan, the colors of their candles are parang blue, green, white, ganun, parang ganun po. Live nakta live kasi baka pagarup dagay sa bali recorded detoy message ko ken appearance ko tatang Ilocano worship service. Gamin siakmet ti speaker tatay alas 5 di don kuha tayo don prayer service. Ilocano ibig sabihin naka live nak adatuyak simbaan live. Okay? Kung ni pastor dito iti umunang ako pastor nga inopen tayo ti simbahan tayo ti face to face in church worship service ngem
siyempre ti protocol ti gobyerno tayo, hantay mabalin nga punwen amin, dato'y simbahan tayo. Limited lamang ti attendance. Yan, eta ti kuada. Ada dagita don kuha tayo, don prayer services, kita mo, ken ka dagiti daduma-duma pa nga simbahan tayo, amok nga running through all these messages nga naibaga, na impart dagiti speakers, is the message of our Christmas today, is the message that our Christmas today is different. Nadumduma laing talaga. Our Christmas today is very different because we live in a time or era never we have all imagined that we will be into this. Di po ba? Hindi natin na-imagine. An era where the whole world is in chaos and turmoil because of the COVID-19 pandemic. Our celebration has significantly been affected by this pandemic, where millions of lives have already been lost. Millions. As of the latest tally sa over 2 million and surpassing even the Spanish flu a century ago. Yeah. And because of this pandemic, our celebration of Christmas today is somber. Ang somber, ano bang somber sa Ilocano or Tagalog, yung medyo kakaiba, iba yung feeling, parang may tahimik na lungkot ganon, somber, no? Hindi festive, hindi joyous. Because we know for a fact that aside from the fact na adon tinatayin because of this COVID, millions. Kat adu pa'y titatao jay hospital tatanga panawen, afflicted by the COVID-19 virus. And some more, kung mga ipagurup niya po tayo niya, ipalubos niya po tayo, some more lives to be added to the mortality list. Okay? 2 more. Mortality list running into millions. And because there are so many there out there still in the hospital, sana wag nang madagdagan pa po ang mamamatay dahil sa COVID-19 na ito. These extraordinary times have brought out new heroes. Hindi po ba? May mga bayani tayo, mga panibagong bayani among us. The frontliners, we call them. Our healthcare workers battling the virus, fighting the virus, and trying to save as many lives as possible. And the race among our scientists in the field of science, sa siyensya po, to find the cure, the vaccine has been frantic. And we all look forward with hope for that day, next year hopefully, that vaccine will come in our country. Kasi doon sa ibang bansa, meron na eh. Sa Amerika, sa United Kingdoms, they started inoculating their people, their citizens, with yung brand na Pfizer, Moderna vaccine. And then sa China, meron din dinidevelop na Sinovac vaccine. Sa Russia, yung Sputnik vaccine. So, the race is on talaga.
no? For humanitarian reason. For humanitarian reason. The sense of urgency is there. Okay? Kakaiba tong gera na hinaharap ng mundo natin ngayon. No? 2 millions. Okay? Hindi man tayo nakikipaggera ng mga nasyon, pero this COVID-19 virus has already claimed so many lives. And from this pandemic, has emerged a new culture. A new culture of social, physical distancing, wearing of face masks, face shields, virtual meetings, conferences, fellowships, parties, stay-at-home policy. Kaya nga marami sa atin wala dito ngayon sa simbahan siguro dahil nasa bahay na lang, preferring to stay at home and just watch our worship services in their homes. Bawal ang handshakes, bawal ang hugging, bawal ang kissing, no? All these, yung mga personal touch na ganyan, na personal gesture na ganyan, wala. Pero isipin po natin, no? From a different view, positive view siguro. Sasabi ko na we are still lucky ba talaga, to have been a witness or part of this era, that this pandemic of this magnitude has to happen in our lifetime. It happened in our lifetime. And if we survive to live it by God's grace, I am sure, we will be retelling our children, our grandchildren, the future generations about this extraordinary era. Di po ba, kagaya ng mga lolo at lola natin, noong panahon ng gera, yan na palaging kunikwento sa atin. Di po ba? Extraordinary yung panahon na kinamulatan nila . Tayo, extraordinary din. I'm sure if we survive this pandemic, we will retell this to the future generations. Alam niyo po ba, 2,000 years ago, a hero, isang bayani, a hero, sabihin man natin hero, no? A savior actually, also emerged in an extraordinary era of wars, mga gera, conquest. Dahil sa gera, pagkukonquer ng mga nasyon, maraming pinapatay, namamatay, and the rise of a ruthless empire, the Roman Empire. Who was that hero or savior that emerged from that extraordinary era of 2,000 years ago? Sino po? Our Lord Jesus Christ was born. And in the midst of those chaos that time, our Lord Jesus was born. In the midst of those chaos, people then were hopeful of the coming of a Savior. Just like today, when people are hopeful of the coming of the vaccine against COVID-19. But the difference between the coming of our Lord Jesus 2,000 years ago and this present pandemic is very much wide. Malaki ang diferensya po. The purpose and result is different. For our Lord Jesus came for the
purpose of eternity. It's eternal. And that is the salvation of people, the salvation of our souls. In this pandemic, temporary lang po eh. Okay? To shield ang purpose ng ano natin, itong laban natin sa pandemic, o yung hope natin na magkaroon ng vaccine is to shield us temporarily from this virus. Okay? Makasurvive man po tayo, pero lahat pa rin tayo ay may hangganan ng buhay natin dito sa mundo. Okay? So, masurvive man ang pandemic, temporary pa rin ang buhay natin. Lahat tayo mamamatay. Pero yung pagpunta po ng ating Panginoon dito 2,000 years ago, siya ay pumunta para sa bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. The coming of our Lord Jesus has been felt today, has been felt through the centuries, today and even beyond. While this pandemic, itong pandemic na extraordinary event natin ngayon, mawawala rin ito. Okay? Mawawala rin ito. Temporary lang nga ito eh. And soon, this pandemic will be forgotten and will just be considered history, a footnote in human history. What is then the message of Christmas in our extraordinary times today? The message of Christmas has not changed. Hindi po nagbago. Saan nga nagbaliw? It's still Emmanuel, the name given to our Lord Jesus by God the Father through angel Gabriel. And Emmanuel means God with us. God with us, whether there is pandemic or no pandemic, COVID or no COVID, God is with us. And through it all, God has been with us through this difficult year. Through it all, God has been with us through this difficult year. A lot of businesses closed. A lot of people were terminated from their work. A lot of lives were lost, including maybe some of our loved ones and friends. And a lot are still in the hospitals fighting for their lives because of this COVID-19 virus. Okay? Yung ang pamangkin ko, tinamaan eh. Yung kaibigan namin sa Amerika, jolly fellow, pag pupunta rito, yung pamilya niya, nagre-reunion kami, masayang tao. Close kami sa kanya. Okay? Namatay dahil sa pandemic. Okay? At the age of 50s, in his 50s. So wala pong sinisino tong virus na to. No, wala pong sinisino. Okay? Tatamaan tayo. Kaya nga na ilagay itong mga health protocols na to para hangga't maaari maiwasan po natin. No? Our government has laid down all these health protocols in order to contain as much as possible the spread of the virus. Kakaiba talaga ho yung panahon na to. Our old folks, si Mama, si Papa, nasa Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, matagal na silang grounded doon. Gustuin man nila lumabas, hindi sila makalabas. Bawal ang mga matatanda lumabas. Pag bumibisita kami, palaging tanong, kailan ba kami ulit makakabalik sa simbahan para mag-worship?
Hindi namin masagot. We cannot give them a definite answer. But like the message of Christmas that has not changed, there is hope. There is hope. Naniniwala ho ba kayo? Ba tayo? There is hope that we can all go back to church again to worship with our brothers and sisters. Because God with us, Emmanuel. Okay? Now, I go back to the question that I posed a while ago. Kumusta po ang preparation natin ngayong Kapaskuhan? Ako, masabi ko, itong week na to, very hectic na week sa akin. Nagsimula, syempre, sa trabaho. Sa trabaho ko, meron akong kinakailangan ng mga i-meet na deadlines kasi magbabakasyon na, magki-Christmas vacation na. Maraming records binabasa, maraming pipirmahan na mga decision, order, babasahin mo yan, hectic. And then sa PCU, kasi sa Philippine Christian University po, wherein I'm a board member, meron din po kaming tense na board meeting. Kailan lang, okay, meron kaming issue na hinaharap, so yung meeting very tense. And then kahapon, maten naman ako as ninong sa kasal sa Luciana, Laguna. Grabe yung biyahe. Buti na lang na napakiusapan ko si Roger, yung staff sa UMC headquarters na ipag-drive ako. Grabe, layo pala niyang Luciana, Laguna na yan. Para kung dumaan kami ng mga bundukin eh. Baya Antipolo, mga bundukin. Kapagod, mahigit 4 na oras yung biyahe. Na-late nga ako sa kasal eh. Okay? Pero ang kagandahan naman po, maganda yung view. Scenic yung view ng yang Rizal Rizal Hills and Mountains and Laguna. No, scenic kasi sa baba, Laguna Lake. So, yeah, very hectic. Kaya kagabi ko lang na-prepare itong message ko. Napagod ako talaga. Pero praise God at nandito po ako at matatapos ko na itong aking mga speaking engagements ngayong linggong ito, kanina at saka ngayon. Praise God po for the strength to go on. Okay, ang Christmas po natin ngayon, malamang wala yung mga merriment, yung mga joyous celebrations na noon, paano tayo mag-celebrate noon. Walang masyadong dapat gathering, no? Bawal. So kakaiba po talagang celebration natin ngayon, Christmas na to. No? Kumpara sa mga nakaraang Christmas. Pero ang tanong po ay, kumusta po ang preparasyon natin? Okay, ang sabi ko nga po sa inyo kanina, ang mensahe ng Pasko ay hindi nagbago. Ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesus, the reason for the season. Our preparation should be focused on Him and Him alone, a relationship with Him here on earth and eternity. So, maganda nagkaroon ng pandemic. Siguro, sabi nga sa sa program natin, keep praying, keep listening to God. No? Keep listening for the voice of God. Okay? In our quiet times, in our quiet moments, pray and listen to God in our personal devotion. Okay, marami pong salamat sa opportunity na ito binigay sa akin ng ating admin pastor at sa ministerial staff at Church Council. Marami pong salamat. A blessed Christmas to one and all. Good morning po. God bless.
na indaklan ken man nakabalin nga Diyos. Ipek sami iti panagyaman mi ken ka, iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot mo kada kami. Iti umuna nga Domingo, iti face-to-face worship mi o Apo. Agyaman kami iti mensahe iti biyag, nga iso nga impaay kada kami, ni Judge Edwin Larida Jr. Karaman na o Apo iti panaganad mi, iti daytoy nga panawen, nga adda iti pandemya. When amami nga nasantuan, idawdawatan ken ikarkaragan mi, the Mr. Sosimo Andres, Florentino David, Lisa Baroga, ken kastamot ni Mr. Edwin Raros, iti Davao, ni Inang Amor Sermonia, dawaten mi o Apo iti inka panang bendisyon iti salon at da iti daytoy nga aldaw. Ken uray pay dagiti saan mi nga nanaganan iti daytoy nga oras o Apo. Dawaten mi iti inka panagtultuloy nga panangipaay kadakwada iti napintas a karadkad. Ken kastamot dagiti agkasangay o Apo ket dawaten mi nga bendisyon am kadi isuda ket adadupay nga tawen ti isagot mo kadakwada. When amami nga nasantuan, agtultuloy kadi, itiin ka nga panangiwanwan kada kami, iti nabatbati payong aldaw, dahito nga bulan, iti Disyembre. Ikamatalik mi ken ko Apo, iti biyag, iti sagtumugal may sa kada kami. Kan idawdawatan mi, dagiti kakabsat mi iti pamati, ijay balasiw taaw, dagiti OFW. Idawdawatan kan ikarkaragan mi o Apo, isuda nga sa laknibam kadi isuda, manipod iti daytoy nga virus. Ket amami nga nasantuan, agyaman kami. Iti ayat nga isong impaay mo, iti sagtumunggal may sa kada kami. Ket ikamatalik mi ken ka o Apo, iti biyag dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga aldaw, itiin kami panagdaydayo ken ka. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon iti nagan ti Dios Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Panakaala dagiti sagsagot. Masapol lamang itugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayeronot iti parabor ti Apo a Diyosyo. Makita tayo Apo, ijay screen tayo, iti pangipanan tayo ti ay sagsagot tayo. Takder tayo Apo, para ti sumbat. Agyaman kami ken mo Dios kadagiti nga sagsagot na maipaay iti altar mo ken maipaay iti panagserbi mi ken ka o Dios ket bendisyonam dagiti ima anang ipaay kadagitoy ken uray pay kadagiti mangted ti sagot da kadagiti bank account iti Nax United Methodist Church ket ama ikamatalik mi ken kadagitoy iti nagan ni Apo mi Hesukristo dagiti ti dawat ken kararagmi. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti panangipaay tayo iti birthday gift to Jesus ket into no December 25 kadigit iti bank account iti church tayo kakabsat. So buyain tayo tayo panoorin po natin. Joyful, joyful Lord, we adore thee.
5 more days to go before Christmas! Sabi nga po ng awitin ng Apo Hiking, kahit na anong mangyari, basta't si Jesus ang kasama mo, tiyak, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Yes, Tatay. Let the love of God fill our hearts with joy in this season. Despite the hardships and the challenges of the year, God is with us. And that is the one thing that remained constant in the chaos. Now, on Christmas Day, we invite you to prepare your birthday gift to Jesus, our joyful offering, as a declaration of God's faithfulness to us in this season. We will be using this offering to reach out more people, bring out the gospel, the salvation, and preach the name of Jesus to those who needed Him most, so they can experience being joyful in Jesus as well. To God be all the glory, and Merry Christmas! Service tayo into no December 25, iti oras iti alas 9, ket dangarod iti virtual DJ service tayo apo, awan iti face to face, ken kastamat iti New Year's Covenant tayo. Di Covenant service tayo ito no December 31, iti oras alas 7:30, virtual matlaang awan iti face to face. Ket into no rabii iti speaker tayo ket awan sa bali ni Miss Vince Sermonia iti simbang gabi. Ket dawatek no umay kayo ditoy tapno kastaket tultuloy nga agdaydayaw tayo kani Apo Dios into no rabii iti simbang gabi. Ket ni Apo Dios ko may tagbendisyon kadati amin. Kantahin tayo ti panasaraang imno intay amin agrakbak. Indaklan ken manakabalin nga Dios ipeksami iti tultuloy a panagyaman mi ken iti daytoy nga bigat iti panakaisagot iti biag ti sagtumunggal maysa kada kami. Agyaman kami ti mensahe nga biag nga isu nga naiburay kada kami ni Judge Edwin Larida,
Agyaman kami iti biag ti liturgis mi ni Sister Leia. Agyaman kami iti pianista mi ni Brother Jodic Apo. Ken kastamet o Diyos, agyaman kami iti panakasindi, iti may kupat nga kandila, babaen iti family, iti Vioya. Ken kastamet o Apo, dagiti staff nga dito, volunteers, agyaman kami iti presensyada. Ken kadagiti anak mo nga dada, kadagiti pagtainganda, ken madama nga worship da kada kami o Apo, agyaman kami. Bendisyon nam nga rod iti panagtultulay iti simbang gabi o Apo, iti selebrasyon iti simbang gabi, ken kastamet, iti maudi nga Domingo into no December 27. Ket si kakadi o Apo tagbendisyon, kadagiti amin nga anak mo aramatem iti daytoy nga nabatbating aldaw, iti bulan, iti Disyembre. Ket Apo, ikarkaragan mi iti daytoy nga aldaw, iti sumurno nga tawen. Ket may sa kadi nga naparabor nga tawen, nga agbalin nga COVID-free, iti intero alubong. Ket Ama, ikamatalik mi amin dagitoy, babaan iti nagan ti Diyos Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangrona, ti langit ken ti daga. Ket ita awaten tayo iti pamendisyon iti Diyos Ama, babon ti anak na iso ni Apo Iso Kristo, nga iso ti dalan, ti pudno ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kuma ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. Madaydayaw iti Diyos.